Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doomba Mwenyezi Mungu ikemjuha wanono, mshilo wanono, hohanza he Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarijanlie heri na baraka, na unono na suha na mvu, hohanza he Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yaripwene shari, shahu wanadamu wapeu, nana wanadamu watojua ubinadamu na unadamu, nanu wanadamu wajihanti ya ukaya ebazia hao do upasheo do urendanai do watojistehi waduwaza ukaya hunurija ngarjolawa wakawenji nao kwa wati wakawenji na Mwenyezi Mungu hawatamani zibaki za ukaya abasar zambao wenji wababaiha he dunia inu iwamenye zespri iwanika sharafa shimrajina wadungu mleleso harmwe dunia inu wafanyozo ikao doa unao masulaha waduwaza ya ukaya waka wenji hundunia nina ukawati waka wenji hundunia nina uwalawa waka wakana mali kwa jashida wazihazi roho zaha wazitirengwa waka wakana majumba kwa jashida wa yalala waka wakana magari kwa jashida wa yapashia ngabu wakana wana kwa jawahi walaze mvuzahu wanahao ngabu wakana wana kwa jawahi wawao na wawaloza izo pia yofanyo Mwenyezi Mungu sirabaki litakabari lijirhanti ukaya si wajewili si wajinga do ukanti rambembi ifevehi ripulanesheo rambe zitohambwa izo dezakanti jumwa mwamba Mwenyezi Mungu naripone shari sirabaki yarnike hikma na taufiki rikiwanada muhanza na hunduniani nyimnidunga au Facebook s'il vous plaît na mettez cœur mettez GM partage mletize cinéma. Alaikum salam Aisha atomani na partage mletize letariza hanyo et des problèmes ya nyuhima manga ni ma popote ma photo au lieu de partager vous restez là à me regarder na partager mletize letari ne cinéma banga mjokanga bo mabibi na makababa e bazia wa signaler ze live ou amenye mletize cinéma na partage ou tu partage na bouger Sophie. Tu me suis et tu hésites à partager le live. Gonanga lui partager. C'est retard. Salut. Salut Harusi. Nyezi muna nike khatima jima nike musomwema. Henu ndungi ya partage mletize cinéma. Parce que mjoka ye mandu ne makababa ne mabibi ne makaribo shingwa wenji. Watujo jibi ani watujoka content ni zorambao vanyinga nyabo vous êtes comme de je sais pas quoi au lieu de partager comme se partage nyesi munanike khatima njimo yarnike musomwema jeljar mo suji kaora tsela kanzari yambe juzira tsuyamba shado mwambia ukaya ntisho mais vraiment ça fait mal comme nous gonwane de mikao vous êtes là de me regarder au lieu de partager vous êtes comme des robots. C'est normal, c'est décourageant quand même. Watuko fular jajarme sujet hat. De moi bien ya ukaya. Le 6 décembre. Umraya wabesha mzeji baba. Ngwa parao yifaransa kamil. Asoswa Marseille. Riji haruma zensabuho. Zilohunu Marseille harma et la salia magalan. Le 6 décembre. Yodo ushao et vendredi. Hahuja jelhimi ya 100%, Hasson Sipia, Rishangirie, Umraya wabesha mzeji baba, Jemira minrajina wakufanya za maendeleo, Jemira minrajina wakufanya ze jeune cultureli, nana ze torabu hamweda warengeze yemijia hao nemiraya, leo omji wa moroni aswaswadu mraya wa mzeji baba, gariparao wa Komoron Sipia, le 6 décembre, hunu la salia magalo Marseille, mji hawinji, Rijel Shangirie, Umraya wa mzeji baba dasha ikao gasinansabuho hahanzande lafanye maendeleo ya humraya yani denzia bandaru kwa tujwa uvira nana ngama ya tsimbwa huplasi wa mzeji baba ikawe ngama hiyo wanadamu kwa tujwa uvira imajinga ile lao ika obligeri mpare nilmambia nya ukaya
Waushao yo de vendredi 6 décembre garin parauni hanyo tipia wa alaikum salam Abdou Salam garin parauni hanyo tipia ranyim lohule ranyim lo karibu mparticipe haruma zinsabuho rizifanyao hahanza mdela rangezenzia iyo twarabu izoko eli shahaini mwanadamu ikao ujo huja hauya utujoka huja ujo utekeleza uongu to ili warangezonzia ngejo mkinisha mrambe ukaya ntuhuja da iyo twarabu iyo twarabu shango jojo utowe lefumvula hao utowe bendoneria hao hausaidi ya nzia ya nzwende ya rengeziwa na plasikao ngetabisho wanadamu wenji kwa tujwa uvira. Wa alaikum salam Natasha iyo de mana jumabia nyaukaya c'est pas une question ka de twarabu na zinji gamjojo ununia haina mzima harumani wazaza hatu mabani hatu waziwa hatu mparticipe haruma zinsabu za hobasha daike mjoto wa zinsabu mofikirani haukanga jukaya ye twarabu ya hema zababi ye majweni yo ya wanadamu ikao wa he na munju semerjivurize yo ya wanadamu wa nzonde wa ruji wa Paris an yojo parce que zin longo hamadizo wonjo na par relation sérieux ou relation fantôme shawunjo hanyu garjo kanyu azazi kamna huja kamna u German goza usutarabu shanyu wenyu participe ilinzi ya ende afanyu arengeziwa harma umra ya wahangu bashamzeji baba nazaliwa ikao ngasina nsabuho le 6 décembre hunu magalo twarabu liparawe na damonti pie majweni liparawe ma mademoiselle liparawe ma demi mama ikao hani mraja participe ya jarmazen nsabuho nano walo hulengwa joujua hani mraja tekeleze ni ya participe armazen nsabuho zaba shamzeji baba ikao ngarzufanya hunu Marseille ila salia magalan ranzuru ndi la rengezo mraya jemi jimi rajina wakorengeze miraya hao ngarimparawe ni hanyo tipia ho jimlufa huwa Komori insha Allah joka ya ngondo ya saidie nzia ilombi itso wanade matu jawira nana maji ya tsungu balila wando anoto jawira hani mga participe ho hanza rabbal alamin. Wa alaikum salam dhakir watukufu ngar jawhar mo sujet sujet le très important rien dit ça juzi ikao ruone sa ye sujet thème chaque dia détaillé sujet Nyezi mujoni ka khatima jima yarnike mwisomema ya rijali hirna baraka nyimnidunga ona mleti zeretari mpartage mprotege bayandi so signalewa et katsone kamsu partage gamjo couper live nende nafanya TikTok je vais couper le live parce que Léon njafanya TikTok njabwa live ya TikTok tsena auke telefone nzima ngiyo na problème ya wekanyi kamsu partage kamsu meteze cœur. Je vais couper sur Facebook. Nende TikTok ou nende na fanya uka TikTok ou nende mouka wenji. Ou suivez, sanimlo Facebook. Vous êtes des robots. Vous arrivez même pas à mettre les cœurs et les GM ou partager pour protéger le live. Alors qu'il y a des carboches et des démos qui sont là. Watsongo signaler, yé direct. Gedjouenda hate direct ou yo, y bloqué, comme d'habitude. Aoke ma fantôme ne makabo bangwa wenji. Watukufu ngarjao harmo sujet. Rimwambiani uka gabo mwanamsho hatu ika ulohunu Faransa. E mwanamsho hatu uo geno wanahahe haza wanahahe shange na mwanahe mhu mwanamme. E mwanahe mhu mwanamme gena 19 ans. Yo ulala hodahoni yo kodahoni. E mwanyanyaso ye mzadzewoyi gena mwanashowahe ikao kama yote hafanya 5 mayotte. E mwanamsho hatu hafanya 5 mayotte. Hende mayoti à peu près hakana 24 ans ou 23 ans. Habaki mayoti hata hende zembioza mayoti hata kabati za kaukiri ola mwanyanya muwahe zukiwahe mwanamshe ulohunu Faransa haunu ya ukaya vomye ya tsa solution hamzaza haulo Komori dayo ujomani ya kahuranse mwanashiwa honge mayoti kabati zikiru zindao narfanye namna wa alaikum salam ablatu narfanye namna urenge manyanyuho mto mayoti ola mwanamshe hauni uka vomye yafanyeza mzaze hasiyabo hafta carte d'identité ya shifaransa haibe hamayoti iliye mwanyanya ndafanye msafara ya jirunu Faransa c'est-à-dire waide mwanyanya mwanamshe mhu ulohunu Faransa ha prepare carte d'identité ndarenge mwanashowahe mwanamshe ulo mayoti ika mwanamshe woyi hafanya 5 mayoti
Zelongo kajaka ukiri, hambesha carte d'identité, il y a des déplacements ya Jérôme. Ganjoma biani sekre kao, ye manyanya woi, ulo hunu Faransa ye mhu ya zayowana, ika obligatoire na biye yon ganjia babanu, ili ye fami, hauke fami, gwanzwazi fini hemtsanga, hede situation ya wasulia basa, hanabia churamu manashuangu woi, di animani sana mbaba huwana hangu. Mbaba huwana hangu, ekasi komori, ye mru ya kade na ye de manashuangu. Ni manashuangu manamshawoyi, hakana mahamisha shi, mru mahangu haka ufrekante de inaye. Tidon bilo, sa tidon ba yu impossible que je fanishe. Finalement, mru mahangu, ekati tidon hanzan salise mru me, ye mahayo, babo deja wabiri langwa katamana dene mru mahe, wabiri 6 ans, 7 ans. Langwa katem zadzewoyi. Ya manada ene mru mahe, wabiri 6 ans, 7 ans. Hauke mru me wakataraje unu Faransa, ye mru mshe hauno mafoto ya hae, na video za hae à l'époque za dene mwanashe wahe. Harmae le tel yare taji, le moroni. Hoyaona hizo, habaye hanyo hajisitiri, hato mru mehende zahe. Hamba kuna huja unle, udodale walene mwanashe wangu riti na ukaweje ulale na mimi mru msha. Hamana dena ula moto ula, harango hape wamayoti. Yaboye ye gajaka uhafili hanae, kajaka umtunda, raili yede manisa dene mrumme. Yabwe mrumme harende hashetwani, ye mwanashwahe harende hashetwani. Shaula mwanashwahe ndaba kimayoti. Hafanya 5 mayoti. Juma utapala. Shaula mzazaha ukajaona zembe mtiti yafanya mhuu. Shahambia ula mhuu yengo garde rankene jusqu'à quand. Rengi mwanashwaho mtu mayoti beza kaujiri zijiri. Mrumaho diya pama haukaya harenge mtu mtiti. Wode mbaibu. Ula mwanamshohatu ulu Faransa haono ya ukaya guwanene roho ya hahe ya renge mwanashohe mayotu jahun. Hulewa, gumrengo mayoti ya mrenge hula ujahun. Hazila ambie mwanashohe ya mrende ya manisadene mrume à l'époque. Ula mwanamshi Abasar Zambao gena 28 ans, 29 ans. Harenge ata kati dandito ula mwanamshohatu ulu Faransa hede ya harenge e mwanashwa holoma yote am deplace o jahon. Hom deplace o jahon Faransa. Hajombe handa. Obligatoire jaba kwa he mwanyanya. Oyimzazi ya zayawana. Ye mwanahe ye muhumana menge na 19 ans. Shakazi jahisabala. Hajamu soda honi. Sha hawenda wazana mezi na mezi. Katsuye wa ula mwanashwa. Kajabala grossesse mayote u jahonu. Sha haja normali. Shabada ngodahoni. Ngodahoni. Hodahoni hoka utsimrumme. Yabwe mrumme uloyu hode mwana ye mhu mwana melone 19 ans. Hodo tunda hundu mwana shwahe gemzir. Gwambie mwana shwahe. Mwana shwahe gaja kaukirubwe hanyo. Shaye mzaze katsuhisi eske ya mitsade mwana hangu no. Ko wotatahe. Wotatawahe. Wede mwanyanya mzazahe mbebe mzima mzaze mzima. Ikawedi ya mani sane mrumme bwe moto yaka komori. Mrumme wa mzazi hadosa komori. Bayatu kawiyashideo na he. Mwana mshaja parisaze prevarme telefoni banda hambilwa. Kanga hapo prevu. Hatunduze prevu hambilo banda hambilwa hari. Gaja kaw amini. Haonoka kwele mrumme hakadorenge mwana shwahe waka ikasi komori. Harenge riska mrenge ujahunu. Hamali zahahe na katidandite ya iwajiri. Hawasuli hunu. Ula mwanamshi hafanya 2 mois, 3 mois, 4 mois, si hali ya watu mbasenti. Ula mwae ngumu zisu. Ezi nuzi ujiliaje. Yewa indo. Gonja muzise ya mwabimbabaro ula moto harabwe hanyo. Katsukiri, entule mwabangojuru hawede zaho. Haukaya mgwensho hangu, mide mwa ho. Nambie mwanade mwafanyazi ni rundu solution. Ula mwanamsha mwambia de mwana hao. Subhanallah. Hamwambia de mwana hao. Kaja ezite, habwe hanyo mwambia ukaya, ya nifanya zinu, nduo. Katsuona haya mwanamsha ulona le 29 ans. Ya kubali, haukanga aminikem na mwanamme tside ya mwambia, umna mwanamme muloda honi, mwadi ngoni, uwe tside ya mwambia gamuhanzo. Shawai habali ya wa ushipavu wa mayoti, bandankene metrizi, hala wa mayoti,
haja hono haone mna moto ngoda honi haone ya ukaya ngumjio d'une manière vraiment dégoûtant ya baibu ye moto la lede na eske banaka upasuka ya yo la lede na hamitsa gujonga keltasi oui ijomkinishi finalement ola manamshi habie manyanya ukaya yani mitsa nsufumba ledzina yani mitsa de mwana hao ola mzadzai mwana shangaya uwede mwana mawambaba mzima mzima hambaje ule mzaza shangaya mkono bizarre je wambandoi zosi jaje hamambia roho nguendeza wakati lao la mwana yemna mwana mmeulone 19 ans bia mzaza hamba écoute yeka humtoa nganjo mdunga kutina dola ya umtoa gani mwanzo ya latif gani mwanzo c'est vrai mide na mitsa olando la mwana wa mzaza uloda honi Dizo akarenge défense. Oui, harenge défense. Kola deja. Hajambulia le kababa. Hajambulia. Msujua hamane sana mnaji hate motula menyakili. Mzaze hato manyanya udahoni. Ye mwanahe hamdungu. Ye mwanahe mzaze. Mhu hamdungu mwanamshi. Gwa ubonze ngwa endao. Aba sarzaba ngwa ufaye no. Ewa ajili nyubano tuka kwa tsodahoni. Eze tabishawe mwanamshi hindu. Ukaya ye famille ngwanzwa zifini he ye famille oui islam said amir alaikum salam ye famille ngwanza wazifini he ye mzazi ya baematso ye mzazi nguju baematso nabo mnji ye kawende hata wajua zi habari zinu ngwajo walanu kaye mwana hangu na mzaya ye mhu halule mwana shiwangu mbede mzazi mzima hauhamitsa omjigwa nzo zibai yode bahanu ye mwana mshaka unipara na bebane mwana mshewoyi ye mwana shwangu woyi oidi ya manisa na ni manisa da mine mruma hangu dejanga sina 6 ans à 7 ans ye motwa kana ngotiji 19 ans e mruma ngwa sikomode hadola la dena ah ok longue vie à toi prends soin bien de toi mon frère olewa yodo akati mwana mshaka bokabane mwana shwangu woyi oye mruma hangu mbaba huwana hangu yede animanisana hokai hasikomode hakubale mruma hangu yede hambaibu so yi haja handiso habilise mwanamme yabokweli ye mwanamshodi habilisi ye moto woyi hakawa inge mhura hana ye halawa mayoti haja waja hunu kututaha ye mabibine makaba balomo nziani ye magadra no wahindi no wazungu hawa komori shango jo urenge ye mwana hao uwede mwana hao mwana wahimanya nyuwa mbebe mzima mzaze mzima gojo umrenge finalement umbuli hata ya uhisize umbira udohambe ukiyani mitsanduo subhanallah vale manya nyuwa ngwambo ukaya ngofumbo mrumrajina mobonze haude vaza Malikum Sama Ibrahim Amina izo dizo ya parseo shagaja kaujua kango joka usubutu hanywa wambe ya humitsa de mwana hao ulonda ni mwana wahimanya nyuho udohambe ya humitsa finalement abasar zamba ula mwana mshi haroha ula mwana ulona 19 hamdungu haukaya nge amuro nemzade subhanallah oui ça va majal subhanallah Mwenyezi Mungu narpene shari lizo ye fami walokomori ngwanzawo ye mwanamshawe yabaye hanywa yazifini ekabaye hanywa yazifini wo mji ngwajwa kwa wede mwana haya mzai wede mwanya nyombebe mzaze mzima yija tatahe harenge mwana haya halala denaye nyimhansi ya ukaya burejili yaboye mzaze ngu jwe shampe ye mwanamshawe rangwa katwa kama yoti kujamiti wayo kujahunga mbla hujazemba ukauhansi hata uje Faransa joja zemba ne mwana wa himanya nyuho ikau hulala na mbaba hahe hulala ne mrumme wa himu wao kamkara dhubu wakumo daba ngabo hitima zare mawanruzi wanao mgamfiuka banu hitima yowana ekamru hatuwa zangu leto banu hitima kaiwana kaipasa mlatuwa zangu ya luamba ya tuwa zangu ya bali ja mwanamsha tutsuo ha robasha ekaye turamdaza parce que hansizo
Mwenyezi Mungu ananike hatima njema. Mwenyezi Mungu ananike mwisho mwema. Subhanallah. Vanu yafuatu nsula umuye mnama na wewe hazala hunu Faransa. Ye mnama na melone 19 ans. Wei hazala hunu, wei mnamrwa dingoni, wei nsiho. Gamjoke mnama na me wei sidi ya jaya dragi mzaza hahe no. Ya dragi de mzade wei yala mayote. Désolé Nima Kamayot parce que mon steinisha Nima Fundi la plupart wash, c'est la vérité. Vous êtes vraiment des professeurs. Vous êtes vraiment des meilleurs. Mouye nanam na taratibu ya ushidam ramen. Ni winjo hanyoni kam dragi wa ni dragi. Wala tipi ya ba mon steino na shohango. Mumanza no da hukana baraka. Shanusi ya hanyi. Ye ucho Kamayoti panda seka. Kujajaziwe mba. Na eke jajo kirika kuja kahonda zembio zaha hoiho. Gejajo kirika kuja kahonda mobalini. Hutoka ujiproteje. Huja hunu Faransa. Ye mwana wahemu huwaho. Ngoja ujibulie swafito njia. Normal. Bangwanzo papier. Bangwanzo papier. Je vais de papier. Oui, mwana zona Faransa. Kuja pase aibu. Pense aibu. Fikiri ya aibu. Fikiri jorisa. Wene zidudu sao. Shauti wane ukaya yekawa yuhumenye ankili ye motoroi. Ngujeje ya hulole. Shafikiri maudu ye mwana uo. Maman. On m'a dit que vraiment. Mon père c'est mon cousin. Mon père il peut être mon cousin. Alors qu'il est mon père maintenant. Kutsuna kahate mwana. Ça va lui faire honte. Ye mwana ça va lui faire honte. Gazi jom tukie mwana. Wakati ya jo uzalwa. Yamba wei kuze waha hede mbebe hai. Lafubo mwana mshe wewe. Kutsuna tahaya mintula ume mwana mintumla umu. Wei mnankuwa shizungu ya zalwa manga. Wei mtumla umu mimi mwana mme. Joe me amumloti bavuni. Gamla ume mwana mshe wewe. Ukansuri mwana mshe wewe unidunga depuis qu'il est à Mayotte. Yo nidunga depuis qu'il est au Comore. Est-ce que tu vois pas la honte que vraiment que tu es là? Kutsuo na womrisu wa hizi habari. Vanyu nyinyi fami mloko modgamanzo mwambie manyanyani. Hari ya zirensi. Ya rensi kwa. Aba sasa zijiri. Ya solution hili. Wei hakanza kirtasi. Wei hakanza kirtasi. Harenge emwana wa hema nyanya. Ye mhuwahi. Wambebe mzima. Hakubali hamita. Ye fuatiando. Ya hema tu. Hau ya hema namshi. Hau kema namshi. De ya lone maîtrise. Et manamche. De ya lone DEA. Et manamche. De ya lone licence. Et manamche. De ya lone doctorant. Ya izo ikao du ya kao fanya. Wakati kao haka mayoti. Hede zembio zahahe. Hazungulane mayoti. Ye moto wewe moto urikao. Lohunu Faransa. Zelungo zinu. Garjouamba eka ziji. Shawallahi kaya uziji wa jamba. Arrête. T'es ma mère. Chez moto yé vraiment on dirait. Que vraiment je sais pas ce que t'as fait. Nsujua eke manyanyo haroha ukaudobo wa mwene sa mwexite nsujua ukaudohenda je sais pas quoi shado ukaya zanongozi fanyishiha nyezi munarpwene shari ba vraiment ça fait honte c'est honte ni famille na mangalie mtido kubali zetima zido soma harume mijia hatu bango tsongo na mruhende mbio haja yabo hitima ganzo soma amtsongo amba mimi si paroka zonra boni mwana mshe yongyo tare ihobasha mwana mshe atso sayabo handubia ilaika minui aina yabwe kandubia da bani jwa mtibabo mitimnafiki rido hadisi rido kanana madisi tsawala shaka japaronda Burundi karjaparonda Burundi mwana mshe huo ikamogorma usiku hasi yabo ikaruguza 1h du matin haukamitiramu mimwana wa matiramu sikaulalo hamatiramu njakana valala hangu njakana nyumba ya hangu shau hamatiramu hobasha sikane mnafuko hangu sikaulala yabo ijai mzade huo banda kaudwele wanaro hadisi shakarja kama amuru karja kahanzana shaka unanza izokoli handubia maso wafanya piège na mzaza hae Yandubie minuit à 1h du matin, André Momlango, Dieu merci, Tima, maman, saba, qu'est-ce que tu cherches à cette heure-ci? Non, on y hamu, on y manque. Si Janjon saba quoi? Si ou hamu, Mingama, tu ne dois pas la de l'école, Nabaleska ou son université. Gawadja, il a même pas 1 minute, Nzazahi a tsobira hanjiaba. Et mon ami chez Honjia.
kawajabira même pas 1 minute à 2 minutes à 3 minutes mzazahi hanjia wakati mzazahi hanjia homoni habazinzi kauzijua bahingo mlolo bahingo mlolo kwa wingo mlolo sababu numkaufanya kwili mjamnizingamanye shamaturamu hawa mnasome hitima maturamu haba nono ntusa na mwana mzima na mzaya nlona ya jare mwa hitima ole atsabia mama kaminja paro mfanya rogo mama ngaba dai hanyoha ranse cinema n'importe quoi jare mwa hitima ngomlolo ngomlolo Olewa, mwana mshadaba ukarmi mide nabuwa mlango. C'est lui qui m'a de vierge. Na wenja paro ikansi. C'est lui qui m'a njaparo ifanya. Mama hangu dizo, tijabo, polisi, fijo, matla mudizo, ababo mtisoma hitima, ya bongo mlolo. Tima manja paro, ba no. Reka hufanya, reka kujafanya, mido huona wamlaulia. Cha finalement ula mwana mshadata avoué réalité. C'est ma mère qui m'a poussé. C'est ma mère qui m'a dit. C'est ma mère qui m'a demandé de venir. Alhamdulillahi. Et vérité ilawa hamba ukaya wika japaro ntushe kajaparo la denami sha justice kaumanza mama hangu anipuse ili njerfanyo kuila bakanza mapesa izo ndizo ikao maturamu ha sha maturamu gajafanya juwazaze hamba kajahana hamba simi huona dawe naye wo hadisi dawe naye yo ujabanu humrongoza yabole utijambe bweturamu kanga we innocent no gojomlola kaipasa umlola maturamu kajakanza jerema hitima rerema zinru baada tsihana bansuhishidia kuna uneleza tanuhelewe bami huona yo viraba ni hadisi yabole ngo asume bweturamu iyo dehelo wazazi wabidi wakaye mzazo tsokubali mwana hambia kaya njazifanya hukubali mama tunamwamba no sihana hata hevi ibu sirongo hata hobashano wakasorte dena ye wakafanya dena njaparo mkome hata lepaja mama tunamwamba reka hufanya reka kutufanya hambia mzazi mwana mshi utisome hitima karja kubali turamutsuo karjo uzifanya sababu mama nsina ufanya bami njazifanya ba no alika ufanya alika kujafanya kuna ukajala hatu wakati jozi fanya kujajo kubala ka ufanya c'est comme ça les mamans ikao de mabidi mkaye de mwakabidi mkaye mruka dole ngama na yo mhania ukai mwana hangu nikamduka wakati njia wa ilawa nikamduka wakati wa mbrasiana nikamduka wakati wa babarana yabo mzazi maudu tujombe de mwana hangu ukajajo soboti hama hadisi njuka uyambabanu ya mzazi ikao mwana hamitsa katukubali asume mwana nguhano hati mzazi ngombo ukaya ngudongo paro haduze mwana mshi wabaje mwana gojo hospitalini mwana hanyu n'importe quoi ukaya bubu wazazi atunyuka wakati kao subale wana wanru hauru hansar mazekwa hauru wabele honda ho makdo hauru wabele honda mwana restaurant hauru wabele honda moneteli nikamdoka bonyi wazazi da mtsidori hania mtsido njabo hari hania nafsa moya ha baada wabo kujenda kamjenda shuwana hanyu mtsido hania n'importe quoi haula jarmo sujet nyezi munanike khatima njema yarnike musomwema rumabenya ukaya hewe kamdozi ya hitima tsido soma bamono kaya yemotwo woi izo yafanya usomwa emrume wa hema nyanya à l'époque wakati mwanamsho kana 19 ans hamanisa emrume wa hema nyanya daina emanyanya we mwanyanya emrume hema nyanya dosa komoro yije mwanyanya mwanamshe hasia mu déplacement yote wajahunu mwanamshe wenge na 29 ans kajao na namna ya utsaha mwanamme hobonze shahasia bohende harenge ye mwana wa hema nyanya ye mhulo na 19 ans halala daina par exprès ne yakene grossesse ya hunde papier ye mwanyanya hamtoda honi habati hurengeze zangu hudi wazakadwa ni manisada mne mruma hangu we mruma kadosa komori abasar zambao huti urenge nga ukamayo tutsuranga ujahunu kujahunra maname ya ulalade na ya humitse shade mwana hangu na mzaye mhulo na 19 ans na unga una 29 ans ukahuja jombuli ya lalade na ya humitse finalement jodu hamba ukaya humitsandoi est-ce que maname ba mbaka oui c'est moi maman midena mimi je suis le papa de ce bébé ça vous incalise na mwana woi. Je suis le papa de ce bébé. Oui, je l'aime. Gamumdungo dans des actes. Est-ce que Nzadze hapa mwaha banda hatwe manyanya hondani? Gamanzononeze kumanteriza. Est-ce que Nzadze hapua mwaha boyatwe manyanya hondani? Bade manyanya ha avoka ya shenja mitsi wani mrumobonze yani mitsa de mwana hao. Ye mwana wo mwana ha hebahe. Hauka wanumbaba mzamzaze mzima wanawashe. Shama beka ya nimitsandu eske hafanya nabu ya mtoa shabo ya mtoa mzazi ngari ma problem banda bo ya mtoa shaula mwana wa 19 haro hobonze bai hadungola ula tata wahe
baada kumkonsidere mrumshe Mwenyezi Mungu narpone shari yarinike khatima njema na mwisho mwema rikiwanadamu uhimiliana hanjema rikiwanadamu hanzana duniani rirensi uchamfu nebetani haubira mbabin lawe harme sujet gamwambioni nyi wadzadzimlo hunu Faransa nana nyi majovye msao Komoro nyi wadzadzimlo hunu Faransa nana nyi majovye msao Komoro gamjo ujizingama nyi harmaze la kafu gamtongo usayabo mosa Komoro mbala zemaliza hemitsango mwende hula mdozirenga mozivaya na malinji mozifunga harmadara moja hunu mjamdo lambatse na friti ekanga nyina zemaliza hanyu gamzichapa o Komori kamdo fikiruka ya gamsimbu hao mozihunra gamsufura mozihunra gamgalereo zinu mitsango kamtsula ndo malaoni hanyu garjos bitilizabe kamtsula ndo malaoni hanyu gasida sinanyi gani harmazenyi kumbi hunu gono mdu harenge nguo haijaza 50 euro na 100 euro harenge dara ya tijia 100 metri haijaza 100 euro na 50 euro gamjizenga manya gamjo utsonga o wazungu wadori tunda no wana hanyu kwa tuva ya normali kwa tula normali kwa tuva shubinadamu gamdogoze malizinu ole ya honda mafanye zambehani shaga mdogoze malizinu moja mozitoa mozibenua na uzirema na uzi bamba harmanguo mdozi vaya na uvaya maze muzanyu hewe gamjo ujizingamanya ngase harmati kao haina andro ngabo kamera haina andro ngabo satellite ri amina ukaya ngeziri tunda wezo ikado rifanya kamjiaki libuwa manga mlo Faransa wa Komori maranti uvantara da izo mfanya onga mpauma kamtujisikina ukaya maudu gamjo ujizingamanya harmati ya Faransa gamjodo tundo malaoni hanyu zenyi kumbi ganyi mavantara na batani na mjoneso na urengamali mdovaya moya babari maze kostumu mvayao na urengamali mdovamba harumaleso na sare na sudaya mdozonesa mdiwaza ukaga mangali wao gamone hao izo ikado mfanya kamkara vya ujubalesa ero ya henda ya chuza yolona zemali ezahe ya lola he normali hauya fanya le pawala hai shade pawati do jabala mdore ngamali na utoa na uonesa mdiwa zo kangarangali wao garangali wao bwa Komori ye Faransa o wenye manga gwa ditunda o winjwa hanyu ronjerma za konzulatori za neza frigo za hanyu kantuso hunrata ya urtu kaiti yabo gamruku tsongo hunra makartu ya mabade lor maze konzulatori za neza frigo za hanyu kama sheli ya bwa manga mweda Komori mado saza mado fikinga mtsugoda hula mwede mlola mrengeze mali mdozi chapa kiujewili na udone sa moja hunu mjamka ngaleri hamalene kamkara di bwa zaze kamkara di bwa zaze hunu ngarangali wao ze location familiale ze femmes seules et ze la caf tout ça hewe gam jizingamanya gari pauma ça fait honte hosomenti ya Faransa waonao malika ongarjoka kabati hazinya ngunu Faransa ze hazizilo hunu zinu hazinziro kabati mrufanyo hazi ya kifacilite shahaina hazi ufanyao mrungu santo kaya ngugalere gamunjilia umali harumwede mayangamizo sukuzima mrenge muyaba baharuma nguo na sare na sudaya mdone sa ukaya zinu mali na balaula waiho huja gojonda wareme plonji hata aka kushindi wareme mrumsha wajibize mrumshe wala waiho huja bo sinema gojoja hunu je utapale wanzodo me sigareti na enero na 2 euro wenji mwendai humafanya zihada mafanya zibatahani zahanyu ikao gamfanyo uvantara moja hunu gamsongo urimia enero na 2 euro karikara dhonda hukana baraka rabakar maile kwamba sitara ritijer jitoa d'une manière ya ujifitinia majoju la kasua Komori na winji watu gamjoka vous êtes des femmes seules maranti uvantara nebetani madojwa ya ukaya henu wakati njore ngama linga mdongozi chapa heli nuha uvantara ye mzungu joja wala haonongu joja ya mtundeni msiduweze katifanya suije ya mrikawo ya piyeje wao daoni hae ye manyanya ya mbalance
nana mlia piégewa comme quoi nge femme seule haparo d'une manière ya piège hajundwa tombar me piège hojilo da honda kangedene mrume hondani umna konsemtiti na kaunikuwa manga ikawinjwa hanyo kamtsufikiri gamjizinga manyao hezemali zinu mrungure ngomali habamba harmadara haionesa ye mzungu yona kujamba kwa kamja paro na wanadamu wafanya zetu abia hizo na hizo mali manjaruma mitsangu mlo haruma malene mruyorongo mitsangu wa hahe kafanya mba proje yolola heada ye mpaka tonga ya yezemali zila ya zunjile harmadara ya onesa uvantara ye kahuzifanya ya boku tujizingamanya ye maudu wa siblewa udubi oda oniha unreka na pengiombi sheitlanagi shoshi ye konzulator ketina mbahiru ye frigo ketina mbahiru qu'est-ce que tu vas penser bomdadze wewe Alaykoum salam yakin. Tu vas dire quoi bon mzadze wewe? Karikara donda ukana barakabu wadzadza hangu mlohu nufaransa. Nani mazababi mlohu nufaransa. Kabati ya paroli bomshara wahi ya renga ya eha. Nyushida ekonomize hamitsango. Ya oma alenenda o ya mlinda oni. Kamukara di maduheda hambavi. Ye kango rengo zemali. Bonjour le grand journaliste Tipita. Ye kango rengo zemali. Uzitowe. Ufanye uvantara wahaho. Sharenga zemali badango chuzo badango harme torabu shahorenga urenge wibambe harme kostumu hawurenge ubambe harmadara ujaze hawurenge udone saheli nuotoa jamza zatu tsuya renga tiji 25,000 euros subhanallah ya latif uanede mwanu kwa tsuria eban mwanza mtundo somweze fami zatu zinu walo hunumanga wasakomori onda kadorenga zemali ufanya uvantara oyavuliz na mwatunde harmaze kozlatuleze frigo zao kamna wahunga hata ireo zero walo nizo yabo iyo mabawa yao mabawa nima je viem fanya uvantara rahunu faransa na komori mwe rojar maze emalaho ya hanyu ngatsongo hunga zireo mlao mabawa Sha olio heze malizila, ukane mbamfi, ukane mbeza dorade, ukane nyama, ukane zestek, ukane yemaba, ukane tous. Owana wake content, haina ireo, zifrigo zanyu ngizo vidi. Gamba kyo hamalene, gamjipa oshewo, namjistehi, bagarangali wao ni faransa ngwari tundao izorifanyao siwa komorenga exagerewo katina tamba pita ujifikiria nyonsi pia winjuhani zemalizila maliza mitsango gamba karma malene namjifikira ndo kana baraka baga mpao maha gamjipao shewo gamrisaliseo gamsaliseo yensi gamjisaliseo wananyu gwanda unayi wananyu gwavaya unayi homolikoni gwavaya unayi makoshi madzima dawo ya bambao nguwa nzima dizozi bambao nana mavushe mai nana mjibalio mwi na boga mudu mufanya uvantara komori na uvantara unufaransa kamjifikiria kamjisikinia kamde joka ya anda ngojo jo ufanya fanyari ya hao shangwende warenge mapesa uyane ubambe dara ujudu sa kaudulu na mani utajirinda ulonio zema mudu sebe neze kalfani neze wawalona zemali eske mparo waona neze dudu tainamoro walona zemali walona zemagaze eske mparo waona wafanya hizo sofu danyi kao mfanyo ze plonji mo soufre sofu danyi kao mlo harumaze zemenaji msoufreo sofu danyi mpwawe neji msoufreo shaka mnao na zema mudu sebe kamna wona ze dudutai na moro kamna wona ze barwani kamna wone matajiri walo harmenti ya komor wafanye zomfanyao shada nyikaonga ni France gam sufreo hundra 50 euros mrugodo hare me plonger hata hundu 50 euros par jour hu injili ya mwezi hundu 1200 euros 1300 euros hode hunjar mamtsango hulibini sulwaye huyabala pia hode hufanya uvantara maudu jo batishiwa umeto gardavi hausezisewa raorowana izozo ntipaka mtsona ukasava pa désolé midi mwana hanyu gani mabioni gamdo kagazo mtabisha chez de réalité et vérité, s'il vous plaît, n'impense ze vous ahanyu, n'impense au msimbu hao, chamti jem mtsongo, ikan général à tous les Comoriens, wandwa déjà subi ces catastrophes, natambu, naniga monoka ya, wa nrongo zinji za changement tsinu, wa komori ngwa tabi hao, na mkira zima je viens, mosa komori, modi mafaze shuli za hanyu, wa ulada, wa uvantara, wa urengadara, ubambe 50 euros na sa euros, nese kagona mapesa, t'as rien, kutina tarogo zaho ya umitsango na malene dia hulindao uja udo ya liba na rense cinéma na mdeze cinéma bah ça va pas n'importe quoi nous vantara ma picha comme si
wale wa yeye Amini Khalfan eske mparona tajirindo Komori ya lola yanda haufanyo mashughuli ya ngaze mali ya dones si majovye kamtima tajiri haukaze mali mzibalo mwesa Komori pia yo mitsango miruvu na mjipanse mfikiri mbabu wanahanyu rotundo wanahanyu ngwa vaya unayi ngwa enda unayi ngwa la unayi n'importe quoi. Watukufu désolé amtsao samaha ekaitsu kelina rongoa mjisante maviza mtabia mlojar mesujangu hauzia duambia fami ya hemwana mshohatu ya rangi mwanyanya mbebe mzadze mzima imwanya mbebe mzadze mzima ya tsuona mwanadamu ikao ya urdia mrede na ishaka ujarende mhuwahe ya renge ye mwana wahe mhuwahe mbebe mzadze mzima ya lalede na hata ya benge na grossesse subhanallah ika mwana mshawi hasubise tabu ye mrumaha he mzaza mbabaho wanaha hasi komoro hadosa komoro wakati wakawadzima barango suku ya manadeni mrumaha ngasina 7 à 6 ans hasi komori yende hata hamanadeni mrumaha bahambila ukaya ngudongoro nge mwana shwahi ya kana 19 ans hajaha hundu zenye shahidi haruma yi telefoni baada hundu zenye shahidi hamanadeni mrumaha ndeza ula mwanashwahi ulo Komori hajaha tola hula Komori hazila ikawe za tambalar mumji habu hamayot indabaki mayot ili ya tante chance hafanya 5 ans a mayot kajashida huno mbarongo ila fami wapare ula mwanyanya ulo huno Faransa baukaya diwaze zavira hauka ula haka mtiti yahu ya pwa mahade mruma hao ya kaumrenga rengi mwanyanyu hala mayot bangarambilo ikawe zui yafanya ula mwanamshe kajauna ukai mwanyanya wei hammanisa ni mrume si hatsa carte d'identité Faransa hatsa na mapesa tsamru hambitsi hula mayoti ujahon hojahon unajaba kidena hodahoni banda weide mwanasho wahe mwanamshi yabo dejange na 29 ans hojahon harma mezi ya waza hatundo ndo mwanasho wahe mziro hodahoni ulaka utsimrume shemrume ulo hula demo na yemhu wahe mhu wahe ulo na 19 ans ija hotunda haundo mwananyage mziro mbe kiskia iya humitsade ne grossesse kajabala mayoti haharabu hanyodate mwanyamba yero hoda honi hongondezao eka kutsuvumbwe mru ya hurenda zinu na honda solution ya hulola nera zihaibu ula mwanamshe kajabaye hanya shajundu habu amboke ya ni mitsandu uhendu hondo de mwana hai de mwana wahe mwanyanya ulone 19 ans hamba kwa hujuhamo mwanzu kazi mwanangu rabo hamba widi ya nimitsi hausise mwanamba wima masemwa subhanallah ula mwanamshe gajakanata shohatu mwanyanya hondani banda hatu mwanyanya hondani ula mwanahe hajundu hamdungu abaga mdungu haukamidi na mitsa umduni mwanza subhanallah ya ibu iyo ngiyo yabo vahe ula famia hae waloko manaba wanuali hitima wakansi dun maner na namna ya hanza wambie mzazi haria subirie basa zibili za virandazi uleka hazae mwanangu jua mwando papa hendo de kuze wa hae subhanallah hata mpaka de yabo Mwenyezi Mungu na niki khatima njema ya ripene sharshahu wanadamu wala hitima rido joka ya hitima timpaka mria tuweze nguo ya duenda mbio yuenda hawazi hitima iyo ujua uramene mru haruma panda la aibu ya aibu do hamba wei hali hitima mwanadamu wapeu izo dizo ye famini watsoyelewa ya ukaya koma wo ya jokwenda tayabe nguwano ne roho ya hae ye mzazo ya be gurongwe mwanyanya ya mgejozo da honi ya jia bakidene mwana dade mwana wa mzaze de ya mitsa tata wa hae dizo kwa jale wa ukaya ye mwanamshe hukama yote kujamitsiwa hukama yote kujamira hujahunugo kubali jo mitsiwa ne mwana haho ikao de mwana wa hemu wao hata mpaka de abo bom Mwenyezi Mungu anaponesha ni zaibu ikao zinu hitima ndizo razila na sikatsule okaya zohenda zolisa zonukanai hata mpaka de abo ngarjo huja et 3e jour si on a le temps le 3e jour de Twarabu ya Hubasha na mjiha unji le 6 décembre chez Magalon alimpara hanyo tsiper mlalikan njem saidi umra ya Hubasha hanzi ranzuru de laifanye ne e place bada njia maji yemvwa kangenya wandu kwa tujawira grave on compte sur vous atampaka diabo boom 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 Mwenyezi Mungu anaponesha ni zaibu zilo mwenzi anezijenda